Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Pasensya ka na, anak. Awan maitad ko akwarta. Among mat ababasit pa ilang dagiti kakabsat mo. Imbagkan ka, tadakkel kan. No talaga kayat mo ti makaadal. Urayag sardang ka pa ilang iti makatawan. Agtrabaho ka, tagurnong ka. Tapno adda pang ituloy mo iti panagadal mo. Diyak namin kayat ti sumardang na mabalin, papa. May salaangan na tawan, agraduara kon. Amang ano sumadutak to namang ituloy iti panagadal ko. Pasensya ka talaga, anak. Ngamawan maitid ko ken ka akwarta. Agkurkura nga talaga ti masapsapulak. Nagpaay ka na kami. Iso makamu ka pa ilang nga mangiremedyo. Sige nga rod, papa. Agyaman naklaangan. Kat pasensya kayon, no nakaisturbo ah. Ti inam. Awan ka di maitid na ken ka. Awan ka no, papa. Nam kanayon mat nga agin inom. No dumawat ak iti kwarta. Agungot mat. Dumawat ak kano kada kayo. Awan lata tinagbaliwan ti inam. Iso ko matimang tulong ken ka. Tawan mat sa bali a paggastusan na. Diyak mo tamo no apay akas jay ni mama. Barang ano makapagpanunot tumot laang, papa. Kasano dayta no saan ka makabayan? Saan ka laki di maka-exam? Ag problema ak nga rod, friend. Anya nga tatiaramido. Maaburido akon. Diyak kaya tagsardeng. May salaangan atawan, malpasak ton. Ada iba kakan ka amabalin mo nga asitgan. Amo ni Jeff a boyfriend ko. Adakan ka, ano kahit mo, ano saan? Ada engineering amo ni Jeff. Agdamdamag ka no iti estudyante nga agkasapulan iti kwarta. Amumot siguro no niya ti kayat na. Sige, bayam ta panunuta ka na imbag. Sige, iba ka ni Jeff. Idagaw kan ka ti number ni Jeff. Sikan ti makaamo ang mga awag kan kwa na. No kaano, anak kasagana ka. Sige. Agyaman ak, Vanji. Adayta, agriring ti cellphone ni Jeff. Hello? Hello, Jeff? Ni Lara daytoy. Gayam ni Vanji. Oh, kumusta? Nakapagpanunod ka? Wen, Jeff? Kayat ko amam-amo ti bagbagam. Sige, yamamukan ka yung bigat. Sikat ti mangibaga. No sa dino ti kayat mo pagkikitaan tayo. O sige. I-text ko kan kainton bigat. Tangay na yamamo kayo matan iti tunggal maysa. Tanawan kayon. Tapno makapagsarita kayo. Sige, Jeff. Agyaman akmanan. Okay. Nakapanawon ni Jeff. Nalawag ka di matlaan kan ka. Di kaya't ko ang mapasamak. Uwan, sir. Naibagamot ka ni Jeff. Nasaya at nung nalawag matlakan ka ti amin. Itad ko numano ti kasapulan. Basta sumurot ka lakid di kanyak. Saan ka madanagan? Tung palag, nuan yat imbagak. Itad ko amin nakasapulan. Agyaman ak, sir. Kahit agkita tangarod intun rabi eh. 6 o'clock. Okay, sir. Umanay ka din dahit akwarta? Sobra-sobra dahito yan, sir. Makabayad ako na iti tuition ko. Adapay sobra na. Tapno da pa ang allowance mo. Kahit awagan kang tumanan. Uwan, sir. Umawag kayo laan. Nasayat nga ron no kasta. Alas 12 ni itirabi. Iso nga itulod kamatan. Tamok nga adapay klase mitong bigat. Katuray siya ka. Nadamat trabaho. Sige, sir. Kat agyaman akmanan. No kasta? Akita kayo manin ka ni Billy? Wan, imawag mat. Di makipagkita akmanan. Kat, kumusta ngay? Nasimpat ka di? Wan, nasimpat. Kan saan ko na problema ti kwarta kas idi. Siyak pay kat din ati agatang iti kasapulan mi kan ni mama. Imbag ano saan nga agdamag ti inam no pangalalaam iti kwarta. Awan mat bibiyang na kanya. Oray maladawak nga agawin. Di na pay damagan no naggapwak.
kasano kat aramid naman. Agawid mo't no kay kayat nga. Dayta ka di ti rason? No apay ang nagsinada iti amam? Siguro. Basta, kanayon damot lang nga agapa idi. Kanayon da agsumbat. Aging ga nagsinadan. Narabyan ka manan na si Mangpat. Naggapgapwang. Itaman pa yadamagan nyo tinaggapak, mama. Kaano pa nga adan pakibiyangan nyo iti mapaspasama kanya? Pasensya kan anak no kastuyak na ina. Ngam ita, nakaamiris akon. Pasensya kan tanabaybay anta. Imbaglakit din ta na ikarigatang maintuloy ti panagadal mo. Ita, dandani ka nagturpos. Maragsakan akparakan ka anak ko. Kat pakawanan na kumaan. No saan ka natulungan? Nasaya at matukunayo anak kaamiris kayo. Kaya't ka di asawan dayta, asaan kayo nga agbartek? Juan, bumakatak mo tayo. Kat adun ti marikrik na iti bagi. Nasaya at nga rod no kasta mama. Ala, agina na tayo. Kaya't kunti maturog. Masapa pa iti klase, inton bigat. Umadani gaya man ti graduation mi. Kamaudyanan na, makagraduara kon. Kat, sa anak ko makagradwara, no saan agapukan ka. Agyaman akmanan ka dagiti ado atulong mo kanya. Awanan yaman na. Kat maragsakan ak, tama kagraduar kan. Congratulations in advance. Kat sapay ko tanasaya ato ti pagtungpalam iti masakbayan. Mga ano kaya't mo nga atendaran to ti graduation ko? Kaano ti graduation mo? Inton pet sa 22 iti day ti abulan. Sige. Kita no sa anak a busy. Ang amno busy pasensya kan. Sa anak a makaumay. Saan na imatendar ni Billy iti graduation ko? Manon abulan asan ang nag-text kanya. Nairana mo takas to iti sitwasyon ko. May katalon a pregnancy test ko daytoy. Kat talaga a positive. Anya ka din daytoy. No kaano ang nakagraduarak, isumat ti panagsikog ko. Anya nga to ti rumbang nga aramidak. Ay, gayam. Biro kag ti Facebook account ni Billy. Ita lang ang malagip ko akitaan manipod ng amok. Kasano, kat kwarta na matlang amin tinapatid kanya kidi. Billy. Ha? Dahito ti Facebook account na. Ha? Pamilyadon. Ibagak natapay kan kuha na ti sitwasyon ko. Amang ano ibaga na lang nga awan pagrubangan na. Tabi na ibayadan na klarang. Saan? Diya akong awagan. Mariribukan ako na yan, mama. Kasano da ito yan? Masikugak. Ngam adda pamilya tinakasikog kanya. Unay kamatan anak ko. Di mo la sinaysaya at ang tinagpili iti lalaki. Nakaadal ka pa'y mat amak na. Anya ngay ita, agsikog ka abalasang. Planok ti agaramid iti saan anasaya at mama. Diyak kayat ti maibabain. Diyak kayat ti aganak abalasang. Sa anak pa'y anak kasagana. Kaya't ko pa'y ti agbirok nga umuna iti trabaho. Saan anak? Dayta ti di mo aramidan. Saan ko nga inaramid kan kaidi dayta? Adda akmat dito'y nga inam. Agtinulong ta, aging ga maipas ngay mo dayta. Kat inton makapagpas ngay ka, siyak to ti mangaywan, kat agbirok ka iti trabaho. Agyaman ak, mama. Tada kayo amang tulong kanyak. Diyak amo ti aramidat no awan kayo. Agkararag ka lang anak ko. Amok adi na tabaybayan di Diyos. Adda di tadaytan.
iso asangwam nga ron. Ay na, nagwapo to'y anak mo, Lara. Nagrigat gayam ti agpas ngay, mama. Kasta akmet, idimpas ngay ka anak ko. Kat manipod impas ngay ka, sa anak kon ang nagsikupay. Anya nga ti agururay ang masakbayan ti anak ko. Awan mo't amana. Kasano no intun tumakkel kat birukan na ti amana. Anya nga ti ibagak, mama. Panagkunak, masapul nga ipakaamumat lang iti amana. Amuna ka di anak sikog ka. Panagkunak at karbangan namot amaamuan nga adaputot na kan ka. Ama nga no saan na abigbigan, mama? No saan na abigbigan? Bayam lang. Ti importante, maamuan na nga adaputot na. Kat adakan ko na, no bigbigan na wan no saan. Kumusta ka, Lara? Maragsa ka na, ang makakita manan ka. Pasensya ka no na istorbo ka. Ngam, napatag namin ti ibagakan ka. Okay laeng. Ibaga mo na, noon niya't ibagan. Mabalin ka di adamagak pa'y nga umuna. No apay asaan kan nga imawawag. Manipod idi na udi ang nagkita ta. Ikikang ka iti gundaway mong agpili, noon niya't ikayat mo. Siyempre, naggraduar kan. Makabirok ka iti trabaho mo. Kat saan mo ito akasapulan ti kwartak. Kat amok, saan naktumot na nakasapulan. Ngam na sikat mangawag kanya ka. Kat ibaga makayat nakamakita. Agpakita akot kan ka. Manipod idi saan kan ang nagpakita kanya. Saan akmatan ang nagbinulan. Nagsikugak. Kat ita, kayat ko amaamuam. Nga adda putot mo kanya. Anya? Nay, apay nga italaan nga ibagam dayta. Nagbutanak namin. Gaputan nakita ti Facebook account mo. Kat pamilyado kan a tao. Uray pamilyado ak. Sustento ak ti anak ta. Pasensya kan, no saan ko nga imbagakan ka. No kayat mo, mabalin mo mat apa DNA test. Tapno maamuam no talaga aputot mo. Uray saanan. Saanan nakasapulan dayta. Mamati ak iti ibagbagam. Kahit mamati ak aputot ko. Kaya mabalin ka di. Ngayam amok kadag iti dadakal ko. Gaputa apo damat. Uwan, apay kit din asaan. Saan ka ang makabisita ko, Nam? Wan, nag-positive iti COVID ti asawa. Ket, agan anmat kayo ko na. Saan kayo pailangan nga rumrumwan na talaga delikado? Sige nga, Rod. Uray da kayo, mat. Agan anad kayo. Naka-isolate ag. Kan uray dagiti duwang anak ni. Talaga narigat nga story. Ano saan ti agmay-maysa? Kan saan nga kikingita? Iso apasensya ka na. Nujak matumpal ti karig. Apasyarak ni baby. Okay lang. Tinapatag kat saan kayo nga ag-positive. Kan agimbag kumamutan ti asawam. Sige, kastapay. Urayim tuman ang tiyahawag ko. Sige nga, Rod. Bye. Manon abulan asan nga imawawag ni Billy mga. Anya nga tanti mapaspasamak kadakwada. Kuna na ngamin nga orayak lata ti awag na. Ngam, saan matan nga imawawag? Diyos ko, anyang amin daytoy asakit. Nakabut-butang. Iswarod, mama. Maapektaran mo't aminan. Agkararag tayo latta iti apo. Isulaang ti makaisalakan kada tayo anak ko. Wan, mama. Madanagan ak namin. Ang mga no nag-positive mat ni Billy. Kaya't ko launay ng awagan.
Ngam imbilin namat ngamin nga urayak ti awag na. Ay, kat urayam latta, anak ko. Kumusta ka yun? Apay nga italaan nga imawag ka. Madanaganak pa yan. Kunak no nag-positive ka maten. Wah, Lara. Natayim ti asawak. Anya? Makipaglading itak, Billy. Ang yaman at Lara. Ganda kayo. Kumusta kayo matita? Okay kami laang. Di na kami pakadanagan. Asikaswam pa'y laang ti pamilyam dita. Uwan, yung pag-amuglaan kan ka tinapasamag. Iso ang mabayagan siguro ang makapasyarak manan dita. Basta urayam ti pa nagsublik dita. Wan, Billy. Urayak ti iyo umay mo manan. Sige nga ron. Bye. Aklunak ang nagbasulak, Mr. Lonely. Nagkamaliak, kat sapay lakuma, tasaandak atuladan, iti daytoy anaaramidak. Sapay lakuma, tagpaay, daytoy apakasaritaak, apagadalan, dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Lara. Lara, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, agpaay nga adal ken kadaytoy anapasamak ken ka. Kan agpaay matlaeng nga adal kadagiti dumdumngeg. Ano dumteng ti tiyempo a magipit tayo, pilyen tay latta ti umno awagas. Tapno awan ti pagbabawyan iti udina. Ala, Lara, aywanam ti anak mo, kat padakkelam iti nasayaat asursuro. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Lara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag kita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan ang Marshall. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saa kadagiti ibagbagada nga under di saya a mister. Ngem panagkunak ket saan? Jaklaeng kaya ti apa, gapot ay ayatek ti asawak. Ngem itilikudan ti kinasingpat ko, na aramid nakpailaan, alinoko ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marshall. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, sikat ti aglaba ita, adda meeting ije pagadalan ni Nelly, mapanak makimiting. No kayat mo mat, sikat ti mapan makimiting, tasyak ti aglaba. Ay, sikalatan ti makimiting, bakit? Amumat sa anak a makimit-meeting. Ang mga nudyak mo't lang maawatan ti pagmimitingan mi. Sikalat nga ro din ti aglaba. Saya atam ti aglaba Wen kadi... Ang mga numaladawak ang makasangpat, agluto kan tulatan, Di mo iyuray kanyak ti panagluto, ta ang mga numaladawa. Wen bakit? Di ka madanagan. Ne. Sika manan ti aglablaba, pare. Napanan ni kumaray. At the meeting na iti pagadalang dagiti anak mi. Sus, sapay umay ka kumaawisan. Ha? Agparti iti baboy ni nanay saing. Ket kunana, adagasan ka. Isupay kumakit, diya itid na akar ni atang danti agpartay. Sayang agpaiso Nairanamot nga danapanan ni bakit. Panawa mong talablabaam, ta ituloy nanto no sumangpet. Ay sus, sigurado nga agar malait man tingiwat nan. Aging gatrabi Sa balin tumanin asilid, ti pagturugan na.
ipalubos mong tumot nga may nakas tati aramiden na kan ka. Bayak laeng, tapnawan ti apa. Kastoylangan pare. Numalpas kang aglaba, sumarunukan to. Idardaras mulatan ti aglaba. Agluto akpay pare. Marabyan to ni bakit ko nga agawid. Agunget to dayjay no awan masangputan na naluto. Ay, talaga abili bakmat kan ka pare. Anong kita ama, tapnusan asubsobrahan ni bakit mo. Isukat nga ibagbagada nga under di saya ka. Takas tati aramiden ni bakit mo. Bayam latan nga ibagada ti kayat da. Awan mat siguro ti dakas iti araramida. Jak lang amin kayat nga agapa kami kini bakit ko. Napanan ni nanang mo, Nelly. Sika mo tinagluto. Mapan ka no agpadalos iti kukuna, tatang. Ada ka no darayan na nga agpabunyag inton bigat. Kasta ka di. Sino nga tati agpabunyag? Anak sa kano ti am-am mo na. Sino nga ta? Kasla na ibaga na abalo day jay ng am-am mo na. Kasta ka di. O sige, nung nakaluto kan, agidasar kan, tamabisina kon. Nabanugak anapan nagarado. Ay, mabait day to yan, tatang. Oray, saan tayo nga rodan nga orayan ni nanang? Lukunayo amabising kayon. Mangantay tulatan. Tatang, kitaan nyo dahi ito impose ni nanang. Kasla nakadagdagat dahi ditong galmay sa ditikadwana. Takman? Unag paiso. Kaslamat na bayagdan nga agam amo iti day taabalo. Tatang, da kayo ngay. Saan na kayo nga inimbitaran? Saan na kayo kading am mo, day abalo? Amam mo nak. Ngam di nak makasarsarita. Tas anak batarumrumwar. Kat ni nanang, kanayon na nga ro da makasasao. Apay akas lang close da. Bayam. Damagak intong sumangpat ni nanang mo. Kaslamat na deket kayo launay iti day abalo. Kat, ugali na Taisulakit nga rod ti kadkadwak no kas di amapanak makimiting. Siyempre, agis istorya kami. Una, ngam nalas sakitaan. Anya nga iti ibagadag iti makakita iti impost mo. Ay naawan ti madingar aramidan mi iti impost ko. Anya nga'y kumati ibaga ti makakita. Ang mga no ibagada abay-bayaan ka, iti kayat mo nga aramidan. Ibagadan tumanan nga anderak. Ay na umapala ang dagita amang ibagbagay iti kasna. Nala, gusto man lang. Maturog ta nga rodan. Ay na anak ko, panagko na, kasaumon ti asawam. Adda nakaibaga kanyak nga da relasyon dakin ni Tunyo Abalaw. Ay, mangibabaing. Kinasarita kon ti asawak nanang. Ngam kunanang awan ti madingar aramiden da. Ulbod ti asawam. Adda ladawan nga insenda kanyak. Siya kanaw ti mangipakitakan ka. Tamaasyandakan ka nga ananderan ti asawam. Ita, lip-liputan na kapay. Kita day to aladawan. Oh. Agin inarakop ken agin inagagda. Ti awanan pa ina babae. Nakasingsing petaken ko na. Tungpalag amin akayat na. Ngimday talaan ti isubad na kanyak. Kalma ka kumalaang anak ko. Amangan no makaaramid ka iti pagbabawyam iti uti na. Ay, anya nga iti planong ita. Papanawa kung dito'y balay. Basta agtanang kalaang anak ko. Agpanunot ka itinasayaan. Daytay saan mo apakaisagmakan. Agyaman ak nanang. Ket didak pakadanagan. Jak agaramid iti may kaniwas. Mapan kakadimanen iti ayam ti lalaki. Nagsaritaan tanti may papan iti dayta. Dinaktaktakan iti papanak. Alaam aminan akawas mo, tapumanaw kan. Sumurot kan iti lalakim. Total, awan mo't laang serbim nga asawa. Amo kon ti amin. Saan kan ama kapaglipak?
Gaputaad na nakaala itiladawan yu adwa. Sige, tangay amumon ti amin. Ibaga kong tipod no. Nito nyo itan ti ayayat na. Awan maarangida, taday takat nga rod ti marik na. Iso abay-bayan na kamin. Aklunam kuman ti amin. Saan kan apagan sadot nga asawa? Ala amon amin akawas mo, kat pumanaw kan. Itilaksid ti kinasingpet ko kan ka. Lipliputan nakgayam. Awanan ka itibain. Sige, pumanawak. Ngam alaak ti anak na. Ngamin, masiguradok ananamnam ay tibiyag ti anak na. No siyak ti sumurutan niya. Siyak ti ama. Iso asyakon ti makaamukin ko na. Kabalak apagadalan ti anak ko. Saan amabalin? Gaputa siyak ti ina. Iso asyak ti sumurutan na. Pues, ti anak mo ti damagam. No kayat na ti sumurot kan ka. Sorry, Nana. Nandito yak balay nga agyan. Sana ka sumurot kada kayo. Kasimat ni tatang. Awan agluto iti kanan na. Ngam anak, siyak ti inam. Iso arumbeng laang asyak ti sumurutam. Saan, Nana? Diyak kayat? Umay kayon tulangan sa rungkaran iti kunkunayo apapanan nyo. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan da. Oh, nalawag mat siguro ti imbaga ti anak mo. Ala, iruwat mon amin agargarat mo kat pumanaw kan. Jakon kayat amakita ti panagrupropam. Itagay mo, pare. Maragsakan kami ang makakadwakan ka. No kastoy nga nagpaparti iti baboy. Tagay. Wan pare, tapi napanaw kon ti balangkantis nga asawak. Ti awanan bay na babae. Anya pa lang ti sapulan na kanyak. Pare. Anya mo ti damag mo maipapankan kwa na itidilnan nito niyo. Awan bibiyang kun kan kwa na. Ngam kunamat ni Nelly, asarungkaran na ti inana. Apaman nga bakasyon da ito. Isonto ti pagdamagak, no kumustan ti inana. Manumot na bulan, sipod pimanaw ti asawa. Awan kadimat planom ang mga asawa manay. No adda dumteng. Nasayat Hanggang no awan. Bayamon. Saan ako nagsapol? Ubing ka pa pare. No kayat mo? Adayam amokan ka. Ti katulong ni Nana Lydia. Aywan, napintas na jay. Balasang dayjay. Ngam, adamot ten edad na. Bag dayjay ata nagagat. Kahit maasikaso na ka. Isungar mo mon. Ay, wag ka para. Didak man sugsugan na kasta. Ang bayan nyo. Panunutag pa'y nga umuna. Kumusta nga iti pa ng bisitam kininanang mo, anak ko? Hinjak man amo, tatang. Ngam, apay akas jay. Kaslasaan ang naragsak ni nanang ijay. Ngam maragsakan ang nakakita kanya. Inarakop na kiti na kayan irot. Idi kwan, ang sangit mo ton. Idi damagak na da problema na. Awan ko na namat. Maragsakan kanula ang tapinasyar ko. Iso ang makasangit. Kasta. Ket, aday jay asawa na. Awan mo, tatang. Ang mga nagbabawin ang simurot iti day jay lalaki. Jak amo, tatang. Ngam, kasla-kasta iti panagawat ko. Ngam no damagak, no kumusta mo titrato kan kuana ni Uncle Tonyo. Mayat ka numat. Ala, santa na pagsaritaan ti inam. At daman gayam damagakan ka, anak. Anya ka di day tatang. Nukas pangarigan, tapangasawa akmanen. Kayat mo ka di. Basta laki ti dyan nasingpot, asawaan nyo. Apay, anda ka din nabirukan nyo, tatang? Awan pa'y, damdamagak laeng. Mala, ang kagluton. At dakar ni tibaboy nga insangpet ko. Tangdan ko anak iparte. Kumusta kayon kininili, anak ko? Nasayat kami mat iti apo ko yun, nanang. Nakapasar kayo, mat. Adda ka di bagayo. Adda, anak ko.
Imay ni Sandra iti balay. Anya mati imbagaday dya balang kantis kada kayo. Agbababawi iti naramid na. Nauyong kanon ito nyo. Agkabel no kasjay asaan ang makaluto. Wano adda saan na ang maaramid at trabaho iti unag ti balay. Pagsasawan na kano. Gunana. Dayta ti ganabon na. Siyak idi. Pulos ajak kinabil. Ita. Nakabirok lakit nga rod iti mangkabil kan kuana. At dapay imbagan. Anya day tananang. Nukas pangarigan tagsublikan. Awatom kadipay. Anya? Naibaga na day ta? Nanak ko. Anya ti desisyon mo. Kayat mo kadipay ti asawa mo. Talaga saan ka makaturog Malaglagip ko timbaga ni nanang. Pagsubliak nga ta ni Sandra no kas pangarigan. Ti babae nga inay-ayat ko. Jak pulos kinabil. Ngam na iturod nak aliniputan. Ita, kayat na ti agsubli kanyak. Sino ngay day tagtok-tok-tok arabrabi. Mabit lang. Marshall, pasensya ka. Ngam awan sa bali a pagkamangan. Timanaw ak tamangan numapatay nak nito nyo. Nabartak ngamin. Dara-dara ti rupam. Ala, umunag ka. Agyaman na. Apay. Anya ti basol mo ken kuan. Takas tati inaramid na ken. Liniputam ka di manen. Nagbabartakan naklang. Mararamid ko matamin at trabaho ito nagtibalay. Ngam kabilin naklataman. Oo na yan, Sandra. Jak pulos inaramid kan katikas ta idi. Ita, nagsadba ka iti lalaki amang kabil kan ka? Pakawanan na ko, Mamarsyal. Dap-dap pa ti babawik iti naramid ko. Daytoy siguro ti karmak iti naramid ko kan ka. Pang-aasim ta pakawanan na. Dito yak kumapay lang agyan. Jakon kaya ti agsubli ti balay nito nyo. Amangan numapatay na. Pang-aasim. Awan sa bali apapanan. Ala. Hindi ka maturugan. Maturog ka iti seled ti anak ta. Agyaman agta pinasangbay na. Pasensya kan. Awan sa bali apagkamanga. Umay kayon ta nakaluto akon. Nelly anak, agtugaw ka ditan. Mangan ka nga umuna sakbay amapan ka iti pagadalan. Inlutuan ka iti balon mo. Agyaman ak nana. O Marshall, nakatakder ka mo ditan. Agtugaw ka mo tin tamangan kan sakbay amapan ka iti talon. May kawak lang. San matarumbang aramidam da ito'y? Pinasangbay ka lang dito'y. Tawan mo't tidaduma pagkamangam. Bay anak ko malatan nga aramidak dagitoy. Kas pang sulnit ko iti aduan nagbasbasulak. Ulit-ulitak tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Aging ga amapakawan dak. Ngam no sa andak amapakawan. Bay andaklat na kumaamakipagnaad kada kayo. Kan ikalit. Pagserbian kayo. Gaputada kayo ti pamilya. Awanan sa bali. Ulit pinasangbay da ka. Gaputawan sa bali apapanan. Kat adakan ka, no pumanaw ka, ngem saan da ka apapapanawan. Sana napimanaw ni Sandra, Mr. Lonely. Kat ininot met anapukaw tigurak ken kuhana. Gapo ta impakita natin na laos apa nagbabawi na. Naasikaso itan nga asawa.
Iso amin ang agtrabaho iti balay. Kung kunakpaikit din no maminsan, at damat pagsayaatan tinapasamak, tanagnakam ti asawak. To'y pagayam mo, Marshall. Marshall, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. At daan ka, itinabalitukan a panagpuspuso. Gapo tanaasyan kapailang iti asawam, iti likudan ti inaramid na ken ka. Angam ita, kuna managbalbaliwan ti asawam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy yan dayta a panagbalbaliw na, kat saan nan nga uliten, ti inaramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marshall. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, amin asakit nga intay marik na, at pagpatinggaan na. Aggibos dayta asakit tinakam, ket masukatan itiragsak nga awan patinggana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panag-abroad ko, Marta. Nasayaan iti kasta maka-flight kan. Dakkelin ti utang ta, gapo iti dayta panag-abroad mo. Sana bale, tayo to nada ako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawid at, agkasartan tumaten. Uray simple kumala ang akasal. Saan mat nga importante dayta kat. Tinapatag. Agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso tirumbang nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin asweldo. Kat sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpat ka kuma. Ang mga nusikat ti agaramit iti kalukwan ijay. Ang mga nusikat ti saan ang makaibto. Sika kat sikantula ang ti ayatek. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni Papam iti panag-abroad na. Katsapay na kuma, tagsingsingpot ka. Kung lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigod mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapinaraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyamanak mat kanyigan. Tanaadda anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flight tak matlaengen. Iso nga isagana mong ti maletak. Agan-anad ka kumakan hayon ijaya. Kailiw kanto lakit ti. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin. No panunutak adwa atawan asan tangag kita. Kaslasaan ko kabalan. Kabaalam day tas. Di kagdanag. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang aron. Tayimpaki kung dagiti usar mo.
Hello, Jovan. Imawag ka manan lakay. Siyempre, kumustahan kayo iti anak ta? Mailiwak mo na ikan ka. Nagrigat at talaga ti umadayo. Numakaurnong tanton. Uray sa anak ko nagsubli diti abroad. Wala kay. Sana bale, nabayad akong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan. Babaen ka dagiti impaw-pawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan anos ak para kada kayo iti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno at aagas ti bambannog ko. Sige nagpakada ako. At dapat aramidag. Ikumusta nagtulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga Rod. Kati kanayon ko nga ibagakan ka ha. Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansanti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras. Ken saan mo tan anagpaw itaabulan. Ay, urayam lata anak ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan aga naktatang. Amangan no adamot tandakas anapasamak iti asawa. Di kag panunod iti sana nasayaan. Ang kararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaan ti kasasaan ni Jovan. Day tamot at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Ang danagaklat na. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan ngaminan, adi na nakasao ti amana. Ay makamukalatan na manghilawlawag iti anak mo. Ha? Ni Jovan dumawawag. Sungbat ka dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay aman no abulan, adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka. Ada ka di problema? Mabit lang dito ka pa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito eh. No kasta nga Rod, apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Ha? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadap na. Anya ti kayang asawan day to eh. Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatan malatiw ka. Simangpet niya may naggapoy di abroad. Agpada da iti nagabroadan iti asawam. Ay ang kakasaw ta kaya't nakanaw ang makisaukan ka ta da ipadamag na. May papankadikin ni Jovan. Adda ka din sa bali akadenden na ang babae. Nay, kasano nga amom da itangay? Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak ang babae na da itay. Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. Malangarudain, ingkay di balay da. Nasayata na kaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay, aklaan. Nakaumaya. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. May papan iti babae akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko idi mawag. Ngam agpaiso ka di anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigod lat ti pagtrabahuan na. Sa anak ngaming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Di nakmadmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kasta gaya. Sige nga ron, Ami. Agpakada akmay. Katagyaman ak iti impormasyon. Mabitlaan. Pau-pauitan nakakadibay? Nabayagan asaan anak pauit. Iso akasapulak nagtrabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak.
Agiripak ka kadagiti lako na. Nasingpot dahi a batchmate ko iti high school la. No kayat mo lakit di? Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga ron. Kitagyaman ak unay kan ka, Ami. Nagsakit na ito nga inaramid ni Jovan, tata. Yak pulos mapakawan iti da ito nga inaramid na. Ayan, dagiti ka rin na siyak tulang kayatan na. Ulbod na dyan, lalaki. Napaglan nga ulbod. Kasabo kay garuday na nagaya man sa balya ka tinana. Bagata na bayadan yung dagiti utang yaw. Sabay nagsardang agpawait. Sumurot akin ni amin ton bigat tatang. At trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan kumapay lang dito ni Elaine. No ada akin di trabaho. Wait, awan problema. Batch, aday apply ko. Gayam ko. Nasingpad. Kat makaamo kayo latan ngagsarita. Marta, isut agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ni Marta. Makaamo kalatan amang isuro iti aramidan na. Okay. Kaso iti patakaran mi dito eh. Minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merinda yun. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa. Ket ti dismissal nyo, alas 5 iti malam. Sige, sir. Mangrugi ako no bigat, no mabalin. Nasayat nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang nga iti tauhan. Gusto na itan, Marta. Lunch breakan. Timakder amin na dagiti kakadwan. Sikalangan ti sanpay. Ilupas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bayam dagiti kakadwan bitoy. Isudat ag-lunch. Ijay tarwar nga ag-lunch. Ang mga naibaga ni Ami abay-bayan ka. Apay ko maabay-bay anak nga, sir. Kat adamat makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwa kamangan. Iso kayat ko. Duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga, Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kasta gaham tinapasamakan ka. Wan, sir. Iso ka sa pulak nagtrabaho. Tapno at dausaran mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangtan? Saan siguro, sir? Tinaudi na ibaga na kanya. Makaamuak pailaang kano iti anak mi. Tanapukangon iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat anaawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan mo iti dayta, sir. Panakita ka't nagagat ka nasingkat ka. Kang ronante amin, napintas ka. Sukuna kun ti anak ko, tatang. Kitagyaman ak iti ano siya ang mga iaywan kan kwa na, ha? Mawanan yaman na anak. Ay adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti busmaw. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa keng ka. Ay, kwa, tatang. Ang imnod na planom ang makirelasyon madain. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti kamaudyanan na. Agyamanak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparik na ka na kayaw nga gina. Saanin, tatang? Linipat na kaming anaming pinsan. Nabayagan nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklonan ngay? Bueno, urayam ka di pala sumangpat ti amati anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapot tadyak kayatan ti masaktan. Nosong bata nak, ikalay sa kadagos. Kat si kanto matin ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag dayt asing-asing nga.
Itatanalpasan ti kalaysat ha. Kaya't kung iti balay kung ti pagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman na iti panagayat mo, Dexter. Sikat inted ti Diyos ang para kanya. Uray naglading ita, gapu iti inaramid ni Jovan kanya. Ngumad na kaanangan langon kanya. Di kagdanag. Jak aramidan tinarami ni Jovan kan ka. Gaputaddakan ka ti sapsapulat iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagat, kaya napintas ka. Asawa na kun, saanan arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin timbaga. Nakaumay kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay, ada anak. Isungay bayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simbangpet ni Jovan. Birbirukad na kayo. Kaya't na kay kano ang makita. Ti awanan bain ang lalaki. Ay. Ada pa'y laro pa ng agparang. Ti kasayatan anak ka. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapnosan na ka ito naririribukain. Sige, tatang. Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. Adda pa'y laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay ang kada kami. Marta, pakawanan na kuma. Aklo nag-adakal tinagbasulag kada kayo. Nasulisog ket nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pala. Anya ti masapal. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli edya abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't kung nga ornusan ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanya. Nga ornusan ta ti amin kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangasim, ta saan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari ni ribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidang kan ka. Gaputa si kalakit nga rutyaman na. Marta, ulitak ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jak amo no hapay na aramid ko ti kasjay. Agbabawi ka nag-abroad. Gaputa na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjay nga naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjay nga inaramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa, ket maaddaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marta. Agyaman pagayam Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadael ti pamilyana, gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Ket nagasat ka, ta nakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Ket dagiti naasawaan anagabroad, ken agabroad to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.